Фонсорлунла, қайрандашла, қапыманла. Менің ма дойыны ма үшінші қидым болды, тақы өтіған. Uyghur gapni jiqit qildi, Uyghur gapni eliqi nimni ichida o'ramaydi deb bog'i taqivati, yana taqivati. Qanda qilamiz, men qanda jibo qilaman, mening funsiring hammasi Uyghur desa men qanda jiboni ashib men bunda qilib. 官方大人，我的粉丝全部是维吾尔族这种，我的语言和他们交流的语言方式也是维吾尔语。请你们把这个语言的这种识别啊，语言这种识别的东西啊，能不能给我帮忙一下，把这个弄成维语？我可以在直播间里面和别人维语交流，能不能帮个忙？不要这样动不动把我的号关掉，动不动把我的号关掉。能不能帮个忙？我的粉丝几乎都是维吾尔族，因为啥好？有一大部分人都不懂国语。能不能在这个上面帮个忙？能不能把我这个语言识别功能能识别一下这个维吾尔语，识别成国语这种，行不行？我就算求求你们了。我şu视频koygan adamlar meni mau altıda yo'lga mashipin, keyin yo'lga mashipinlarga bir denzan qilib aytanglar. Jiqroq denzan qilib aytanglar. Elaqay jinninglanda bir xat va shu xatni tegida vurib boqib shu nurg'ini chiqirgandan keyin meni mani yana ichilib ketadi. Bir yordam qilsam bo'ladi bunga. Shuningla ular ko'radi. Ko'rgandan keyin meni mani ichitadigan ish chiqadi. Paxo. Bugün bana şu kıdım açtı, şu kıdım takip etti. 我今天开了3次，总共开了3次直播，关了3次直播。就是说这是功能上面说的就是语言无法识别。我就想着好多的维吾尔族主播，他们也在直播，也在正常的说维族话，也在说维语话。我就想不通，我这上面我就说一点维语话，也没有什么私下交。